Menteri Katanat Kakoi ke kya ke jela walat miki shila hak arpu wai tarik nai wing ula pentikna bagajing temu bante ke Nursing College West Giant Hills kelanang ya Shaprang hadir ke jingpen benajung Menteri Rangba Konrad ke Sangma ula ong bakani ke day ke sin jam ke bakraw na benta ke samla ke ban puli kamnas uma walat miki ubalong u MLA ke juwai ula ong hadir ke jingpen benajung u Chief Minister ngila wat ikilat kilinti bat ngila yok ru ya kajaka kaba saw du san eka bat kani kelawan long namar ke jingwan syakman ke mukla dor bar pelun ban terwa ya kajaka Henry kamde ke besuk ya kasnong ban shu ai ya kajaka kumta la penbait pandan ke jinga soy ya ke soskular mentang idan ha ke jinga keren penbait badang ya bat sa sakat tu kat ni ki benta bat andalala ban penbait khadu marmar kin pha ya ka jing tarwa sha ministry ka koi kya ha ka baya day na benta banwan ra ya medical college Menteri ula kubur badan shibun ki jing watang ban sedang ya shlong medical sorkar ke kendo mausyang namar ka jinduna doktor ka jela ban a ka jihikai Henry ngidang wat kilat kilinti hakis ngi banwan laong wailat miki Menteri ulapun pauru baka sorkar kapan bahasyu ya kajuai MCH bat ka Yalong Civil Hospital nak bentaban penbet penbiang ya kajing syakri syau pai ba Hadin wada kajing pemenayong dat Chief Minister Embrom yongi haka last celebration yang kami jadi ko penmu Januari ini hajuan tad pemenau hai di for atau ada sanction ya ka ni ka nursing college hapo karilum janti ag yongi hadin itu da lai luti hejing bu penyo ye thau ni ba kan kami kam susan akari thau te hadin ni te kajing ya paj ya yui te wan no chkhmat ne liang yong ka chnong mukla wan ka chkhmat wo offer ye thau te kam man gatte te ka kadang ya ya chongi nem tag agreementในภาษาทั่วพีกับชนงเลมโตเอก็ยี่เท่ากันแหละมี agreement อยู่กันทุกวันนี้แต่ last week ยันได้ย่อยพีลงบากับ social media account ยองงาแหละแต่คุณได้ยากี officer มั้งแล้วก็ health department ว่าอยู่ชงหลังเรื่องกัดวิกิวแห่ยองมุขละแต่ถ้าปล่อยให้กับจุกับยี่สมรุมาลาวเป็นใบ agreement แต่ยองจะ sign agreement ขนาดยองผ่านอีก ministry เนี่ยมันตากับ sanctionแต่ในภาคการอยู่ที่หมดนังกองงานยาวหมดหับเอคุบเลยกับสรการเอ็มดีระดับพายขึ้นมาที่กินกิสันสนิมดูมันชัวงานจันไล่ในการคริม medical college ต่างหากจริงๆลำยองสารคนรัฐสังมากับ chief minister แต่ได้อยู่ที่ว่าดอกกัดได้ย่อยกับดังนี้ว่าได้ย่อยกับชิลอง medical college กับสันพาวซิตคลาสมันอยู่ที่ตั้งกับมันกับแต่มีกับperno yak pi sangma mo kata ga USDM te ba tamjo le yak tura medical college ka te stangi wo recruit yaki faculty yaki wi hetu khna wa ka jing perchang yong ito boy ka snem du wan yo stang no isaka tura medical college le ho de em hi ke jingmut ke yong ni ne ban ta yong mo ka jing thrang jing angut tham tam i than ki nong mi khman no po kri lom jan tia te to wa khmat nga win to dan ni hen rei po assembly la jo yo ki raise ki issue yak technical college po ka ri lom jan tia tang hen rei heju ipo la hab upai ya ka practical wa tang ni wadep le yak Shillong Medical College man go chutom hai ni pa le ka do duna ki doktor no po state yong i ki wi chimti ni tenta ka kam di nong kai te tang ni wadep le man chutom hai ka te le dang face problem bai hatura te sa thu i hadu ka jan tiam to usuk han rei ka jing ka te to ka jing ang nut yong i ko khmat te boy cha khmat ka ma ya i por i le dang yai bo din hi ye ka ni ko kat wi wala boy yo ye wan ra ya ka medical college tang kamu man kat te yoi to mem man but man chutom memang amat cutom hari itu dari di kelas dari chong sa identify yaในเรื่องยองka civil long ya ka thau แต่ในเรื่องยองka police le hadin ka tung ji klam ki ready ki yo boy police bo tengah ngai ka proses ta lai ko bon slem ni to yo ka police hei ju hei jing to ka man power mo ngadu ka di MCH hi Henry Kau health minister yong state hi ka te to concern yong ngai waro hi ki health institution ki ko state te ka bu sia pa ka nai pi dang ni wa de dang de recruit di le phau se mut ki doctor tang sia thoi ka man ka te dang bun hak jing kam te mem deu yang ni Henry the move yang ini benta ka proposal wo recruit biasa cis pasan pamut ki factual dog hapo ka state bro ko tengah ngaja ada kajing recruit di kini cis pasan pau yuluti wa ki niki mut ki niki ki hospital di MCH dan di civil dan di PHC CHC ki mudi obiang dia di dokter teto mo kajing em kono duk mchwa bat kajing trang chief minister hi kama do ong wa to wa kwa uyo wa at least la dam ye le ya ro ki area le tang wa at least ka tura wa ka Shillong wa ka Juai civil hospital ki ni to man ki hospital ki wa uyi
jing sumar ko yang te kam man kat te em ko proses ko da na liang yong i tak sa thu phim to ko su ko yu le tum sen set henry ko proses te em bi go te yu lu ti man da poi te por sang su da boy da yo ye share lang pi em ta ki te